Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Ug karon ang atong hisgutan is about there, ug there. So how do they differ? Kung sa may kalahian na ning tulo ka buok nga same ra man ni sila og pronunciation, pagkasulti no, pagbasa. Pero lain-lain sila og meaning. Of course, lain-lain sila og gamit. Okay? So, una, magsugod ta ni there. Okay? So, ijang Bisaya is ila. Okay. So definition, to show ownership para magpakita og pagtag-ija has to do with what belongs to, relates to, or is made or done by certain people, animals, or things, or belonging to them. Kung unsay gipanag-ija nila. Okay, so plural dapat ang tag-ija. For example, that is their house. Okay? So, mayong ganig there, kining house, ila. Okay, the Bisaya is ila. Or sa Tagalog, this is sa kanila. Okay, sa Bisaya is ila. The trees are losing their leaves. Okay, ang mga kahoy kay nawad-an sa ilang mga dahon. Okay, that is T-H-E-I-R. That is there. Pasabot na is ila. Okay? Okay. Sunod nga there is T-H-E-R-E. Okay? T-H-E-R-E. Ang Bisaya is diha, naa, or anha. Okay? So, first nga definition niya is often about location. So, about lugar, pwesto, lokasyon. For example, there it is. O, diha ara, naara. Over there. Okay? Diha, adto. Okay? O, pwede din po sa adto. Can also be an abstract location. So, moingon tag abstract, but pasabot ana is dili makita, dili mahikap. Okay? Location is lugar. Okay? So, lugar man usaon man siya sa usaon sa mga paagi nga dili siya makita. Okay, for example, there is where we disagree. Okay, di magkasinabot. For example, kibali naglali na mo istoryahan, nagsabotay mo og unsay theme sa inyong kasal. Okay? Maingon mo, kuan na dapat kanang plural, sabi ko, di dapat kanang kuan kanang sa ni native. O maingon, diha tadi magkasinabot. Okay, so tinuod abstract ang location. Kay dili makita, dili siya ma-pinpoint og unsa nga location. Okay, that is abstract nga location. For example, friends are always there for you. O, di ba? Asa man nga there? That is abstract. T-H-E-R-E. Diha, naa, or anha. Okay? Mo nay pasabot sa T-H-E-R-E nga there. Okay. Sunod nga there is kining T-H-E-Y apostrophe R-E. Okay, sa Bisaya is sila kay. Okay? Ang isa ding but pasabot is contraction. That means they are. Unsa man ang contraction? So, yung tag contraction, but pasabot is kana kibaling atong gi sumpay, no? For example, nani is who is. Okay? Kung ato na sa contraction, atong gamitag contraction, mahimo na jang whose, di ba? Apostrophe S. Di ba? Kay bale may ingon taog cannot, mahimong can't, di ba? That is contraction. Don't, di ba? Won't, kana sila. That is contraction. So, kini di ay si there nga naay apostrophe RE, contraction na ni they are. For example, they're funny people. Sabot, they are funny people. They're both good books. They are both good books. Okay? So, mura na isang kalahian. Okay? Okay, so let's try pa di ay tanong. Okay, so ay ta. So, ang atong buhaton din is atong i-identify ug unsay sakto. Okay, so, there, already there,
when I arrive. So, ang first na to nga pilion is of course halata kaadyo nga nagisguta about sa tao. Diha na sila or diha na sila. Okay, so asa man na? This is kani. 'Di ba? Or 'di ba ang sabutan na kay they are. 'Di ba? They are already didto. So, there when I arrive. Okay? Didto na sila sa pag-abot naho. Okay? So, oh my god, sorry. They're already there when I arrive. So, libog jud siya. Basta kay always remember jud ang mga kalahian jud nila. Okay? Number 2. What or that was their dog. So, kung imo banta dyan, nagpakita dyan ownership, ila ng iro. So, asa man nagpakita ng ownership? So, kini nga there. 'Di ba? Okay. Number 3. There are 3 balls in a Quidditch. Okay, so kung maybe kung mo tan-aw mag Harry Potter nga movie or mabasa mo libro familiarize mo unsa ng Quidditch. So, naa kunoy tulo. Naay tulo ka bola sa Quidditch. So, unsa man na? So, kani nga there. 'Di ba? Okay. So, muna na siya. Okay, so before ta mo end, let's have a or fast nga review. No? Okay. So, may hisgutin ni taog there nga their. So, sabot na is ownership or ila. 'Di ba? That is ownership. Ownership. Okay? How about kung maghisgutan naning THERE? That is naa, 'di ba? Location. So naa or adto or diha. O nanay mga Binisaya para makuan jud. Okay, so this is location. Okay? How about kadtong naay apostrophe? Inana. So, ang katong naay apostrophe is unsa man to siya? Kadtong contraction. Buot pasabot ani is they are. Okay? Okay, so that's it. So, thanks for watching. Unta nakatabang. This is Kuya Chong. Karon na himdumi nga. Kung kapodyon, pahuway ra di mo give up. Di maghunahuna nga di makamao. Paningkamot, i-give imong best of course mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye.